Pozdrav i dobrodošli. Manje više svi auti imaju MAP senzor koji mjeri tlak zraka u usisnoj grani, a onda kompjuter motora na temelju tih podataka podešava ubrizgavanje goriva, rad turbine i druge razne parametre. I jasno, ako je ovaj senzor neispravan ili ne mjeri točno, možemo imati ozbiljnih problema s autom. Tipa, može gubiti snagu, slabo primati gas ili će bacati crni dim na auspuh i slično, da sad ne ulazim u detalje. Jedan od mogućih uzroka ovdje su naslage čađe koje se mogu nakupiti na samom senzoru, koje onda sprječavaju da on ispravno mjeri tlak. Srećom, ovo je problem koji se uglavnom da jednostavno riješiti čišćenjem, pa idemo vidjeti kako i s čime se to radi. Prvi korak je da nađete i skinete MAP senzor s motora, a on se uglavnom nalazi negdje na samoj usisnoj grani kao što se ovdje može vidjeti. Što radimo ovdje je iskopčamo konektor pažljivo i bez trgenjenja da ne bi nešto slomili i nakon što smo to raskopčali, onda još imamo neki šaraf ili maticu za odšarafiti. Uglavnom je to Gedora 10, to je neka najčešća veličina za ovakve matice, mada naravno ima iznimki. Kada smo to riješili, uhvatimo senzor i lagano ga vučemo van. Vjerojatno će trebati malo cimanja prije nego što O-ring, to je ovo ovdje, ne popusti. I evo, MAP senzor je izvađen. Vidite kakav je sav garav i čađavo iznutra. To mu sigurno ne pomaže da ispravno mjeri tlak, pa ga zato idemo dobro isprati. Sad što se sljedeće nameće kao pitanje jest čime očistiti MAP senzor. Jedna opcija je MAF čistač, sprej koji je napravljen baš specifično za takve namjene. Slično tome je i kontakt sprej kojima se čiste razni električni konektori. Ili ono što vjerojatno većina mehaničara koristi, čistač za kočnice. Znam, sad će neko reći da je ovo preagresivno, ali ajde to pojasnimo. Naime, prije su čistači za kočnice znali biti na bazi klorida i oni jesu uistinu bili dosta agresivni prema plastici i dihtunzima. Međutim, većina čistača što sad imamo na tržištu ne sadrži kloride, pa su kao takvi sasvim ok za čišćenje ovako nekakvih senzora i električnih dijelova. Ali ako baš hoćete biti sigurni i mirno spavati, ili vam se ne da razmišljati o kloridima i čitati sastav na limenci, nabavite MAF čistač ili kontakt sprej. S druge strane, sredstva kao što su čistač za karburatore WD-40 ili nešto treće što možda nađete na polici u garaži, to ipak ne. Jer ovo često ostavlja masni film kad se osuši, što efektivno poništava svrhu cijelog ovog poduhvata. Dakle, sad kad imamo neki prikladan sprej, možemo očistiti naš MAP senzor, što je u biti jedan krajnje jednostavan posao. Dobro našpricate ovu stranu što ide u usisnu granu, neka 2-3 kratka mlaza i pustite koju sekundu da sredstvo djeluje na prljavštinu. Onda to ponovite još koji puta, sve dok senzor nije u potpunosti čist i nema više nimalo crnila da se cijedi van. Jedna napomena, ako radite ovako kao ja iznad stolića na terasi, stavite neku krpu ili karton ispod da pokupi svu tu prljavštinu. Nakon što se sve detaljno saprali, ostavite senzor par minuta da se čistač ocijedi i da se sve detaljno osuši. I na kraju, kad je senzor sav fino čist i suh, vratimo ga nazad, ušarafimo i dotegnemo vijke koji ga drže i prikopčamo konektor i posao obavljen. Još možemo napraviti jednu probnu vožnju da vidimo da li je ovaj zahvat pomogao išta riješiti problem i ako da, odlično. Istina, možda i ne bude nikakve razlike jer senzor ne valja ili je problem u nečem drugom, ali kao što ste vidjeli, ovo je bio uistinu lagan posao i sigurno neće odmoći, naročito ako je senzor bio okovan čađom. Što nas dovodi do posljednjeg pitanja. Od čega se MAP senzor uopće zaprlja, jer zrak u usisnoj grani gdje se on nalazi bi trebao biti savršeno čist? E pa to je u teoriji, a u stvarnosti imamo recimo EGR koji upumpava prljave ispušne plinove u usis. Ili kod motora sa turbom, u njemu može na osovini curiti ulje koje onda zaulji kompletno cijeli usis. Slično tome, odušak motora, on pušta uljne pare iz kartera ovdje, što onda opet završi u usisu. I to sve onda stvara čađave uljaste naslage po svemu i svačemu, uključujući i MAP senzor. Uglavnom, to bi bilo od mene po tom pitanju. Vidimo se.